Jadi nih bang pantun kaai nanggesan pian. Dasar nyamannya makan iwak bepais. Kaina tuh iwaknya bu nang itu nila. Dasar bang bungas di sini bukan artis. Apalagi tuh bang tadi mangai sangat menggoda. Dasar bang nyaman mangai memakan mangga. Kaina memakan langsung dibeleh dua. Tahulah pian kenapa sangat menggoda. Sewaktu bernyanyi hangat benar goyangannya. Lagu ya jadi bang ulun pulang melanjutkan. Namun nang ujar pian harap tadi goyangan. Kada juga lawan bini ulun di rumah berdiam. Kita yaitu grup Madihin asal Kalimantan Selatan, yaitu Hulu Sungai Selatan, yang mana mereka ini sudah jauh-jauh datang memenuhi undangan saudara kami Asradin beserta keluarga besar untuk memeriahkan acara perkawinan kedua anak mereka. Dipersilakan untuk Madihin kita mempersembahkan kebolehannya pada kesempatan siang hari ini. Undangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar menukar anggur. Cakep. Memakannya di pelataran. Jadi kami ini hari ini hendak menghibur. Buhan muara tiwih saberetaan. Nyaman-nyamannya memakan asam pau. Nyaman lagi memakan asam kuini. Nah jadi ulun himbau bisan bapak-bapak nang ada di jauh. Beparak dulu ke sini. Dasar nyaman mangai makan rambutan. Makan rambutan sakaluargaan. Jadi kami ucapkan lawan pian saberetaan selamat menonton dan juga menyaksikan. Burung halang burung cendrawasih. Turun ke pantai memakan hundang. Jadi kami mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada Bapak Asradin yang telah mengundang. Dasar nyaman memakan mangga. Makan mangga tinggal kulitnya. Cakep. Kikira Madihin sadang kami bemula. Ayo ha buhannya mulai musiknya. Bila jarujo daun dimampai
kepada ibu bapak di sini tak kumpulan di pondok stadion ulun maimfuakan. Tadi pertama kita mengucap salam, cuman saberetaan kade menjawab akan, cuman tuh safalih ade menjawab akan, apalagi bapak di muka nang pian lagi makan. Tadi salam kami sakadar mendengarkan, kaina beretaan pian menjawab akan, atau nang membawa nasi ibu-ibu beretaan, tatap beretaan wajib menjawab akan, ngaran menjawab salam suatu kewajiban, atau bini pembakal haji nang bakate nang ada di hadapan. Kami ini tak lupa hari ini mengucap salam, di mana bang begena jawab beretaan, kaina amang harni pian mambuli kiakan. Jadi mangai ulun langsung haja maliat nang mana nang tuh di sini akade menjawab akan. Jadi bang ulun pulang mana rusakan, gasan bapak ibu di muka saberetaan. Tadi kawan ulun ada sudah menjawab salam, cuman buhan pian berdiam saberetaan. Jadi salam cilai ulun mambuli kiakan, jadi buhan pian nang saumpama akadeda kaauran nang menjawab salam gasan buhan pian. Jadi salam ini ulun mambuli kiakan, assalamualaikum jawab saberetaan. Waalaikumsalam jawab saberetaan. Lalu alhamdulillah tak banyak menjawab akan, tahuam artis di muka nang awak sing bergosan. Kalau tadi dilihat kadedek menjawab akan, lalu tuh binanya sidin di dalam hati makanya kadang-kadang akan. Lalu sekali lagi mungkin ini panutupan, jadi terima kasih pinanya bang tasungsung kita mendapat sawiran. Lalu terima kasih kepada nih bang bapak nang baju sidin dibuat nang kadelem. Lalu nang tak lupa sebelum lawan sidin kami mendoakan, tadi tuh bang salam ulun membulik akan, assalamualaikum jawab saberetaan. Lalu terima kasih nang sudah menjawab akan, ayo kita berdoa hari ini saberetaan, berkat bang kita ini menjawab salam, mudahan beretaan kita nang panjang umur selalu sehat badan, di mana begena selalu dalam lindungan dunia wan akhirat, selamat beretaan lah beretaan. Karena lawan kami pian sudah maundang, nang lawan kami sidin mempercayakan, isi acara resepsi pengantinan di pondok stadion ini dijadiakan. Jadi lawan pian ulun memadahakan, sebelum kami berlanjut pulang main puakan, hendak tuh mendengar tepuk tangan saberetaan, saberetaan. Jadi madihin pemula kami bawakan, jadi terima kasih sudah amang harni tadi mau ucapakan, ulun tidak lupa pulang mendoakan kepada tadi bapak nang awak saling kenalan, nang tubang sidin mangai nang hendak makan, penampilan hari ini liwar bujur aksian, sidin memberi duit bejuk nang kadelem, jadi lawan bapak tuyak nang lagi makan, kami nang tidak lupa lawan pian mendoakan, jadi nih bang doa
Gesanang tadi bapak pian memberi sawiran. Mudahan bang pian panjang umur sehat badan. Mudahan pian selalu parajekian. Nang apa hajat pian mudahan dikabulakan. Wayo buhan artis kisah nang kada hendak buhannya dikalahkan. Menjulung duit umpat memberi sawiran. Padahal bisokan tadi buhan pian benyanyian. Kada deta lihat orang memberi sawiran. Lalu alhamdulillah kami nang hanyar awal di sini memulayakan. Sudah mendapat duit parak 300-an. Lalu nang tak lupa berarti kita boleh cukup sudah makanan. Kalau ada nang tak tambahnya ayo dikeluarkan. Dikeluarkan. Jadi Bang Ulun pulang memadahakan. Amun tadi dihitung 4,5 sudah na ulihan. Awai kaina pas kami bulikan. Bangai nang kita makan singgah di lemu. Alhamdulillah kami terima kasih lawan buhan muara tiwi. Sekalinya bang di sini orangnya baik hati. Hanyar awal kami madihin memulai bilang hendak 1,5 juta kai kami kuli. Lalu lawan pian nang mana sudah memberi langsung didoakan haja nang hari ini. Mudahan bang pian nang mana sudah memberi sampian panjang umur sehat setiap hari. Mudahan bang pian dilancarkan rezeki. Kita saberetaan kawan naik haji. Lah naik haji. Kalau berlanjut kami meneruskan. Sebelum nang bemadihin kami jauh berjalan. Jadi buhan kami hendak meminta maaf lawan pian saberetaan. Saumpama kami di dalam bemadihinan ada tuh terdapat kaina kesalahan. Itu nang membuat hati pian kada nyaman. Maklum paai kami manusia biasa juga nang tidak luput dari kesalahan. Lalu nang tidak lupa kami melanjutkan. Amang nang terfokus lawan ading di hadapan. Ading itu di nang sidin nang duduk nang karo dengiran. Amun dilihat-lihat duduk lawan kuitan. Amun ini amang sekadar melihat pian. Kayaknya pian ini bujang belum belekian. Lalu tak lupa kami menginfokan. Jadi terima kasih ulun nang lawan pian. Jadi wan Pak Haji sidin nang memberi lawan anak bini-bini. Lalu nang tak lupa kita mendoakan mudahan anak pian inya nang panjang umur selalu sehat badan. Bila sekolah mudahan pendapatan. Kaina tu berbakti inya lawan kuitan. Juga nang inya sukses itu masa depan. Cuman tuh bang doa hari ini ulun khususkan. Mudahan tahun ini gigi tumbuh beretaan. Tumpung gigi nyong. Lalu tak lupa kami melanjutkan. Pulang kita menyapa penonton saberetaan. Tadi sudah disapa nang sebelah kanan. Berlanjut pulang kita sebelah kiri. Bibinian baju hebat. Tadi bini siapa pian Mamat dahiakan. Bini Pak Haji Bakti ulun mainfoakan. Jadi mangai sidin sawaktu tuh di sana nang di pembentuhop kita maisiakan. Sidin tuh semalam ada juga memberi sawiran. Apalagi wayah ini sudah nang tuh pembakal pian buai manang. Berarti bang duit sudah banyak beisian. Lalu nang tak lupa kami nang hari ini hanya mendoakan. Mudahan tuh bang pian selalu disehatkan. Mudahan pian selalu dalam lindungan. Lalu nang tak lupa mangai kita lanjutkan. Tadi saberetaan
sudah bertepuk tangan. Jadi ayo disapa penonton tak kumpulan. Nang mana tuh Bang Pian, nang ada lihatan. Jadi di amang pulang mana rusakan. Gasan nih penonton pian saberetaan. Sebelum ulun menyapa memberi penghormatan. Gasan bapak ibu pian saberetaan. Baik baju kuning atau baju hebat. Baik buhen artis nang harat bener bang tadi nyanyi suara pian. Cuman mun dilihat tadi Bang Sidin ada memberi sawiran. Cuma nang lawan pian ulun mamadahakan. Waktu pian benyanyi melihat aja tadi ulun ada di sawiran. Jadi gini ulun lawan pian mamadahakan. Mungkin duit tadi duit pian tahu kan. Lalu terima kasih lawan pian kami ucapkan. Jadi nang amang sudah mata tuh terfokus lawan artis di depan. Lalu nang lawan kakak ulun ada pantun hari ini mambulung pian. Jadi nih Bang pantun kak ai nang gesen pian. Ada sar nyamannya makan iwak bepais. Kaina tuh iwaknya bu ai nang itu nila. Dasar Bang Bungas di sini bukan artis. Apalagi tuh Bang tadi mangai sangat menggoda. Dasar Bang nyaman mangai memakan mangga. Kaina memakan langsung dibeleh dua. Tahulah pian kenapa sangat menggoda. Sewaktu bernyanyi hangat benar goyangannya. Lagu ya. Namun nang ujar pian harap tadi goyangan. Kada jua lawan bini ulun di rumah berdiam. Namun bini ulun lawan pian mengisahkan. Jadi di bila memasuki hari malam. Pagin malam Jumat ulun kada ketinggalan. Saking toranjaknya bini di rumah sudah bertianan. Namun kada salah nilai sudah 2 bulan. Jadi lawan pian ulun minta doa akan mudahan tuh berenak bini ulun selamat. Lalu nang tak lupa ulun main puakan. Kanai ramai amang bini Sidin betianan. Lalu nang tak lupa ulun manakun-akan. Sewaktu Bang Pian bini belum betianan. Berapa kali pian sama lamana. Alah salaman lamunnya pian hin tadi tuh betakun berapa kali sama lama. Gele sudah licil kada kawa dikisahkan. Malam tadi aja memadahi lawan pian 2 kali setengah sudah malah kuakan. Kenapa jadi setengah ulun mamadahi pian. Pas lawan bini hendak nang 3 kali kilai malah kuakan. Pas nang anak ulun inya bangun tangguringan. Terima kasih nih lah nang lawan pian. Nini mangai memberi langsung bersalaman. Untung nih Bang Nini kada mencium wan pian. Lalu tak lupa sakadar main puakan. Bila Nini mencium kikira amang pingsan. Alah pingsan jadi Bang ni ay ulun melanjutakan. Ujar nang kawan ulun untung kada beciuman. Lamun ninya pian tadi mencium ulun kada ada karugian. Malah di ay amang suatu kabenggaan. Maharap buhen artis kada tuh betaha inya mencium amang. Karena nang amang ini awak pinata hirang. Jadi tak lupa sakadar main puakan. Lamun lawan buhen artis tak jauh perbedaan. Inya awak putih pian nang saling herangan. Cuman kilai pian bila tak dapat laki contoh nang awak hirang. Jelas lipang mang nang kada karugian. Karena ada kisah sewaktu kamalingan. Amang nang ini buai bininya menangis di rumah nang saurangan. Langsung amang datang manya sahi maling mama jo salawar
habis kada kelihatan ngapang nang awak himang bilang hirang kadalem-dalem hirang berat aneh Jadi Bang Amang Iya. pulang melanjutakan bujur nang awak hirang ada pulang nang kalabihan Iya. amun gitu cilai bepandir masalah behang di ai awak hirang kada kawa direguakan magin buhen artis inya ngini ideman bila nang ujar inya nang beawak hirang jelas nang to bendanya kenal kaya pagelang Oma amun mangai pian benda kaya pagelangan saumpama artis jelas kada tahan apalagi ngini kikira mati pingsan jadi lawan Amang ulun ma infoakan ujar nang barang Amang nang kaya pagelangan bila bemadihin mangai nang harus sopan dijaga bang jua aib to sambian Alah sampian lalu tak lupa pulang melanjutakan nang kita menghibur pian saberetaan warga Tomohara tiwi ni bangaran kami ni menghibur di dalam acara kita bemadihinan cuma ini sebuting ulun ada permintaan sudah bemadihin kita nih terjadi sekitar 20 menitan lalu nih kenapa kakungan kasakitan sekalinya pang benyuk ada di andakakan padahal bang ada kalau warga Bapak Asradin nang sudah maundang nang duduk di muka Pak Haji Rahmat nang bejelan lalu nang tak lupa ulun ma infoakan terima kasih walaupun benyo aku apian ma atarakan jadi lawan Pak Haji langsung didoakan mudahan Pak Haji lah atau nih bang Bapak nang baka camata hirang nang juga tuh bang rambut ulun lihat sudah behuben lalu nang tak lupa terima kasih banyak lawan pian saberetaan mudahan bang pian selalu disehatkan kita bulik di sini hajat dikabulakan dikabulakan lalu Bang Ulun belanjut tuh di sini tadi kalau banyak betagi hari ini cuman di ai Amang lawan pian Mamat Dehi cuman banyak tunggal di sini di endeki ilai wadai pangantin juwe tuh kadede diandakakan kasine amun nang kayang itu bemadihin betatagih mangai ulun tasuai jadi nang lawan pian maapi kawan ulun nang pada hari ini lalu nang tak lupa masalah tadi wadai kada papa kada diandeki asal nang kipas angin pusingakan kadikit cilai nang ampah kasini karena nipang angin kada tapi tarasai lalu nang tak lupa kami menarusakan kepada ibu bapak pian saberetaan lawan Amang Harne hendak mengenalakan hendak tahukah siapa Pak Haji Bakti tuh ya tuh sidinnya nang ada di hadapan nang pada hari ini memakai kopiah hirang jadi wan pian ayo disapaakan nyitu Pak Haji Bakti mangai main boakan sama info akan jadi berlanjut kita bemadihinan lawan Pak Haji Bakti sidin tadi tuh bangaran jadi hari ini kita tuh perdana Pak Haji betamuan enang nih buhennya juwe tuh kasini sudah nang dua kalian ulun hanyar pertama juga umpatan jadi lawan pian ulun mengucapakan banyak terima kasih Pak Haji lawan pian di pian nih 100 juga memberiakan jadi pinanya bangai tak banyak bini pian lalu tak lupa pinanya tuh Pak Haji duit sidin tak banyak dipingkote nang bini makanya nang bini 200 memberi jadi lawan Pak Haji tetap kami doakan pian hari ini
mudahan Pak Haji sehat setiap Amin. hari, mudahan Pak Haji selalu dilindungi. Lalu nang tak lupa kami menarusakan, kami terima kasih banyak mau ucapakan. Lawan nang buhan pian selamat bertemuan, buan muara tiwe di sini tak kumpulan. Lalu tidak lupa kami mau ucapakan selamat berjumpa lawan nih tim sukses itu Pak Haji Bugo nang calon bupati ini muara tiwe. Tak lupa mau ucapakan mudahan beretaan selalu disehatkan, hajat buhan pian mudahan dikabulakan. Dikabulakan lalu Bang Ulun hinta di melanjuti nang sudah memberi hinta di Haji Bakti. Pian kalau sudah berdoa tadi hari ini lalu pulang doa Ulun nang melanjuti. Jadi nang ini doa Gesan Haji Bakti Bang Sidin Bang tadi 100 memberi mudahan Bang Sidin di itu pawang dimana bagena selalu dilindungi. Lawan jua Sidin dimurahkan rejeki, bila Sidin mencalon Sidin tak pilih lagi. Jadi ngini Ulun pulang melanjutakan, Ulun toga rugi karena tuh di sini kurangnya kebebanyakan. Makin tuh dilihat bungas-bungas beretaan, cuman mau dilihat ading nang di muka nang bebeju putih nang ada di hadapan. Amun tuh dilihat bertiga masih bujangan. Jadi lawan pian Ulun main puakan, kakawanan Bang Ulun bertaan jua bujangan. Jadi penginya mangai nang kada kawa lagi dijodohakan karena baju sekolah mungkin belum lulusan. Pinanya membulus ading ini pakaian, makanya nang kasini pian tak kumpulan. Ayo hawan pian kami mendoakan bila lulus sekolah mudahan lakas beleki pian. Amin. Kada kuliah beleki aja nyaman pian. Terima kasih pulang kami ucapi lawan nang tadi kakak lawan ading bini-bini nang manjulong sawiran 50 manambehi. Mudahan banginya sehat setiap hari, mama abehnya dilancarkan rejeki. Lalu nang tak lupa kami menarusakan kepada ibu bapak di sini sabertaan. Jadi lawan pian Ulun main puakan tadi ada memberi kalau tuh kawan pian kenapa hari ini kadada didoakan. Jadi dia belum karena gitu tadi masih giliran sempian. Jadi gini doa langsung kita ucapakan. Gesan Abang Andri kawan Ulun sauran. Jadi lawan pian Ulun mendoakan mudahan Bang pian umur dipanjangkan. Lawan jua pian nang lawan bini pian tidak lain tidak bukan Acil Imil Bangaran. Jadi lawan pian jua berdua hari ini didoakan. Mudahan to rejeki Sidin dilancarkan, dimana Sidin bagena selalu dalam lindungan. Mudahan to nang bini bulan ini betian. Lalu tak lupa kami menarusakan, jadi nang sudah tadi amang mendoakan ujar to nang bini mudah lakas betianan. Paksa lagi pian siapakan Bang Jemo supaya makin gagah apabila waktu malam. Lalu nang tak lupa Ulun menarusakan lawan ading nang gendut nang memberi sawiran. Dengan terima kasih banyak nang lawan pian, pinanya tuh mamanya pakai karudung hirang, ada tahi lalat di dehi beendakan, maka tuh lataknya tahi lalat panangan. Lalu nang tak lupa Ulun mendoakan mudahan beretaan selalu disehatkan. Lalu terima kasih juga nang lawan ading nang awak tuh panggenal nang ada di hadapan, pinanya di belakang mangai nang tukuitan. Jadi lawan pian tadi pian menjulong nang ini duit
duit sawiran kakak dingai maliat lawan pian nang kasihan karena tuh bajunya bilang kada sing muatan sampai tuyat kima mangai nang bepaculan jadi lawan pian tatap ulun doakan mudahan hari-hari selalu disehatakan mudahan kaina genal sama abah pian gena-gena alah abah pian tak lupa kami mau ucapkan jadi terima kasih ini nang mewakili tuan rumah nang maundang itu nang tupang bapak Asradin Bangaran ujar terima kasih kepada Haji Udi anang ampun pondok stadion nih pangbolang mudahan tupang pian Haji Uji Bangaran pian panjang umur selalu sehat badan mudahan pian rezeki dilancarkan amang nang bebriwok ulun mau ucapkan terima kasih pian memberi sawiran cuman lawan pian ulun main puakan nang itu beriwok pian lamun kawa dilerapakan lamun kada dilerap kalau hibak samuhaan atas samuhaan terima kasih lawan nang tadi bapak lawan anak laki-laki mangai sidin memberi ini tangah dua terima kasih banyak lawan pian ulun ucape mudahan bang pian sehat setiap hari nang pasti baai pian dilancarkan rezeki mudahan bang pian di mana aja bagana selalu dilindungi mudahan anak pian sukses kaina nanti lah kaina nanti lalu berlanjut kami bermadihinan jadi nini bang kami pulang melanjutkan gesan bapak ibu pian saberetaan kalau nah pian lihat duit sebelah kanan jadi duit ini andakna dulu kakantungan cuman ini ulun lawan pian main puakan lawan Haji Rahmat juenang di hadapan jadi ngini kantung sudah kahibakan cuman dua lagi jiai belum beisian ada kantong di kiri lawan kantong di kanan gesan bepa-bepa pian saberetaan juga tidak lupa kami menyapa akan ada di bepa nang di bawah sawit nang rambut bepirang jadi lawan pian kami bisa sapaan namun dilihat-lihat tas saling kenalan mungkin itu dilih duit banyak beisian cuman sampai gini dia gitu sidin kada demam sawirat jadi terima kasih nang lawan Haji Rahmat 200 memberi pulang lalu lawan Haji kita mendoakan pian nang tambah sukses doa ji kami lawan pian saberetaan mudahan pang bini pian betambah sayang sehingga Haji Rahmat kada jadi bebini pulang lalu tak lupa ulun mana rusakan terima kasih banyak kepada Pak Haji Rahmat juga memberi sawiran lalu nang tak lupa sedikit disinggulakan tamu hari ini ada nang Haji Adi mana tuh sampian mana nang Haji Adi ulun menyinggulakan jadi nang Haji Adi mudahan tuh bang pian selalu disehatakan doa pertama sekalinya bang dumpit sidin mengeluarkan lalu tak lupa ulun maimpuakan lawan Pak Haji Adi pian nang bebeju hirang jadi terima kasih banyak lawan pian nah itu mangai sidin dasar nang bujur paham sekali kita sapa langsung memberi sawiran alah sawiran kita lupa kami mendoakan lawan Pak Haji Adi mudahan panjang umur pian
pian sehat wedet, mudahan pian selalu dalam lindungan, mudahan pian selalu para rezekian, mudahan juga pian selalu disehatkan, mudahan makin sukses itu usaha pian. Lalu nang tak lupa ibu umpat berfoto, sekali nang berfoto 50 memberi pian. Ibu paling tidak ada memberi sawiran. Berarti tak hutang sih ini nah. Sawiran jadi pang diai ulun mamadahakan Sidin tadi bertiga sudah berfotoan. Misalnya Sidin 50 seorang, cuman nih 100 saya menjulung akan. Lalu tuh saikong acil nang di belakang, pian nang lawan kami, nah kami anggap hutang. Jadi lupa itu lawan acil jangan dianggap hutang, anggap aja hari ini kita burung akan. Kayak baju betik 300 saja itu saikong seorang, jadi nang bertiga 100 dianggap akan. Lalu nang tak lupa ulun main puakan, kami terima kasih banyak nang lawan pian. Kita tahu ulun manguti duit buat aja dalam kantongan, apabila sudah hibak hanya ulun isi pulang. Betul nggak sampai sini sampai isi pulang. Jadi tak lupa kami menarusakan, terima kasih banyak yang sudah memberi sawiran, mudahan beretaan hajat dikabulkan. Ayo bang amang harni pian nang maambilakan, wajar nang tu memberi Sidin nang warna habang, malihat kalau ginco sampai ke kaning-kaning diwarnai Sidin habang. Lalu lawan pian ulun mendoakan, mudahan buai pian sehat setiap hari. Nang pastinya pian selalu disayang laki, sehingga laki pian kada sampai bebini. Mudahan bang pian dilancarkan rezeki, pian nang salamatan hidup sampai kamati. Alaka mati. Jadi bang di amang melanjutakan, wajar nang hajat tadi Sidin memberi sawiran, karena mun dilihat tadi di hadapan di itu Sidin amas banyak beisian. Jadi lawan pian ulun mendoakan, mudahan bang pian kilai semakin tahun semakin tuh bertambah itu amas pian. Mudahan amas pian sampai pulang ke tangan, sampai ke betis-betis, sampai ke pinggang-pinggang, sampai nang betis kiri hibak nang betis kanan, sehingga juga pian kada kawal lagi bejelen. Abang tadi kada kawal jalan lagi. Kami menarusakan mangai itu liwar doa kayak menyumpahi pian. Lalu nang tak lupa kami mau ucapkan, jadi terima kasih nang mana tadi sudah pian memberi sawiran. Lalu nang tak lupa sekadar menyapa akan lawan Pak Haji Uto, nang mana sampian ujar nang nipang bus supit memadahkan. Jadi Pak Haji Uto ulun mau ucapkan kepada Bapak Yudi, terima kasih banyak pastinya lawan pian. Mudahan Pak Haji sehat setiap hari, mudahan Pak Haji selalu dilindungi, mudahan Bang pian tambah nang itu terus dilancarkan rezeki, mudahan Bang pian nang juang itu hajat dikabulkan ilahi. Ujar hendak bebini artis Sidin manambehi lama nambehi lawan tuh Pak Haji ulun mamadahakan. Ujar Sidi tadi pian hendak bebini pulang, amun hendak bebini ulun mamadahi pian berapa kali dahulu sanggup sama laman. Dua kali juga sanggup. Jadi terima kasih kepada Bapak Yudi nang sudah memberi, mudahan to Bang pian nang
lupa ada hajat dikabulkan ilahi. Amin. Sidin tim sukses ini Pak Haji Bugo nang calon bupati. Mudahan calon pian kaina terpilih nanti. Amin. Bila sudah terpilih kawai diundang kami. Ada undang kami. Nah jadi Bang Ulun sekadar menyampaikan lawan Pak Haji Aman nang mana sampian. Jadi Pak Haji Aman juga nang ada saruan bersama Amang Amir dan juga Bapak Rudi. Ulun mau ucapkan ini Bapak Yudi ulun mau infoakan. Jadi alhamdulillah di sini bertemuan nang wabil khususnya kepada Tupang Habib nang pian hanyar datang. Alhamdulillah bertemuan pulang langsung nang Haji Bibai kami nang lawan pian ini minta doakan. Mudahan kami selalu disehatakan kaina kami bulik mudahan diplah juga itu nang salamatan. Jadi nang lawas bibleh kita kada bertemuan rasanya mangai Habib rasa bertambah tampan. Kalau dihitung-hitung kawai bebini pulang. Bebini pulang. Jadi tak lupa kami mana rasakan. Jadi nang lawan pian nang mana hanya datangan. Silahkan dahulu buhan pian makanan nang mana sudah makan. Selamat bertamu lawan kami beretaan. Jadi nang tak lupa belum kita mendoakan nang gesan pangantin nang di palaminan. Jadi gesan pangantin mangai kita doakan kaina ibu bapak juga maaminakan. Jadi ngini doa kita saberetaan. Bila ulun berdoa aminakan buhen pian. Jadi ngini doa ulun mamulayakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berkat ni salawat mudahan tu pangantin inya dua laki binian. Inya panjang umur badu dua sehat badan. Mudahan pangantin rezeki dilencarakan. Mudahan nang laki malam ini dikuatakan. Istilah bang kata di aicu pulan tuhut kada sampai bakaringan. Sehingga nang bini lakas betianan. Mudahan tu pangantin inya tuntung pandang di dalam kehidupan. Mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah kami mendoakan. Jua tu pangantin selalu dalam keberkahan duniawan akhirat tidak akan terpisahkan. Lalu Bang Amang sudah mendoakan nang gesan pangantin tak lupa mainfoakan. Tahukah pian nih Amang nang bedengkak nang memicik ibut. Toto nang berdiri sekalinya bini sidin nang pian marayo tadi. Saumpama pian kada meminta maaf kaina bulik tangan le. Jadi lawan bapak nang baju hirang nang rokok mamingkuti. Liwak harat benar pian memilih bini. Ulun malihat aja taliyo Amang harne. Jadi Bang Ulun pulang nang mamadahe. Gesan tadi bepa nang memicik kibut di belakang hin tadi. Jadi ulun cilai hanya tahu hari ini bahwa Tupang Sidin di muka tadi benyanyi. Itu baju hirang sekali nyapang di bini gitu Sidin umay nang hari ini. Jadi lawan pian ulun nang mamadahe. Padahal hin tadi di sudah taniat amang di dalam hati. Pabila kaina bulik nomor ulun maminta. Alah mami. Amun mangai pian maminta nomor HP. Sudah ada di sini Sidin tunang laki. Baik nang baju habang hari ini pian takone. Sudahkah Bang Inya
jua belaki ujar nang itu janda kakaknya mau cape saumpama pian bini kaina kolehe bini nang di rumah ayo bang nang kisahkan lagi ya disarakan apa aja. Jadi Bang Ulun pulang nang mamadahe tadi kalau pian lawan sidin mana kone ujar pian tadi sudahkah tu beleke jele sidin sudah laki ada beisi niat laki sidin madihin lagi di sini ala di sini awan amun amang harni bebini lawan pian ulun dasar kabingungan karena pian awak liwar kapuputihan amun amang harni liwar kahihirangan mun salah tu benak sapanggel kalainan. Jadi Bang Ulun pulang nang mamadahe amun nang tu masalah awak putiran hari ini jelas gitu lecil amun bujur cinta kada menghalangi parlo pian tahu kaai nang hari ini amun ninya ulun masalah mencintai ulun ngini cinta mulai hidup sampai ke mati tak lupa ulun mana rusakan ayo hanang lawan sidin kaina minta nomor HP mangai sampian lalu nang tak lupa terus melanjutkan kami nang tidak lupa jua menyapa lawan Haji Sahrudin nang mana sampian wan Haji Sahrudin selamat bertemuan beserta jua Giro ini didoakan mudahan abang Giro lakas nang dapat jodoh kami mendoakan mudahan pian hajat dikabulakan lalu nang lawan Habib Ibrahim Bangaran jadi nang lawan pian dipai kami ucapkan kita alhamdulillah ini nang panjang umur jua nang sehat badan sehingga nang di sini kawabe temuan pulang lalu nang tak lupa ulun minta doakan mudahan buhan kami selalu selamatan nang pastinya kami bipai para jekian nang mana nih nang bujang mudahan lakas bebinian amin Allah bebinian jadi madihin kami nang melanjuti jadi nang lawan pian nang ada di sini kita nang bermadihin sampai nang tengah hari jadi bang finisnya kaina orang ajan buhan pian mamadahe lalu nang tak lupa kami mau ucapkan lawan ibu bapak di sini beretaan buhan muara tiwi di sini tak kumpulan kami perdana di sini bermadihinan jadi nang tidak lupa kami mendoakan mudahan kota sini itu muara tiwi pastinya selalu aman terhindar dari bala musibah apapun jua mudahan diselamatkan jua kota sini muara tiwi Bangaran itu nang pastinya diberikan keberkahan jua masyarakatnya bertaan para jekian para jekian jadi berlanjut kami bermadihinan pulang kita menyapa acil dihigaan abang bapak ibu pian nang tu makanan jua nang menyapa diingini artis nang sidin bepirang nang bebejo kuning tatai bejo habang amun dilihat-lihat kadedek belekian omang itu ulu hendak menghanalakan kameramen kami Bang Dul tu Bangaran didengar haber hendak bebini wah laluan pian sakadar ulun padehi bila bebini wan Bang Dul sampian kader rugi karena nih Bang Dul masalah tuh romantis sidin nang hari-hari bila lawan sidin nang mana hendak tolak mangai tolak begawi pasti nang beciuman sidin lawan bini lalu nang tak lupa ulun nang mau ucapkan lawan nang buhan pian hari ini sampai retaan buhan
karyator nang awak sing denalan ari ngini beju betik liwar nang kaaksian gampang jerdangar aber hendak manambehi pulang manambehi pulang jadi pangkaai ulun nah malanjute lamun nyato lawan gitu bang dul pian ma ambil lagi jele sudah dilih sidin kaderoge karena gitu sidin bendek tak genale lawan juwe ulun lawan pian mamadehi amun to becium pian hari-hari jeles gitu pian kaai nang kaderoge pabila to becium tak kancak tak cium gusi jadi matiin kami manarusakan lawan ibu bapak di sini saberetaan nang mana ulun kenal hari ini menyapa akan jadi nang tak lupa jua ulun sapa akan lawan Pak Haji Udin nang Nisaruan dan juga Ustadz Salim nang pian hanyar datang lalu nang tak lupa kami mendoakan nang mana hari ini saruan sampian nang mana tu tajauh kasini nang datangan mudahan kaina bulik selamat beretaan Allah beretaan jadi tak lupa kami menyampaikan lawan Pak Haji Semero ulun mau ucapakan liwar bagus benar dikira gunung haja nang ada Semero mangai itu bakaran sekalinya Pak Haji Semero ulun menyapa pian mudahan Pak Haji selalu disehatkan lalu nang tak lupa kami mau ucapakan ayo sekali lagi buhan pian tapok tangan Allah tapok tangan jadi pang kami pulang melanjutkan jadi pulang menyapa acil di hadapan tidak lain tidak bukan acil nang lagi makan jadi lawan pian kita bisa sapaan amun tuh dilihat awak saling lamakan jadi cilai ada pantun gesan pian jadi ngini pantun ulun mau mulai ya nyamannya cilai makan tiwada lalu pang biginya langsung buang kalubak dasar ujar nyaman bila babini lama pabila jer dihentak di to kada bagara bila pangkaina kita manukar tiwada bila nang sudah banyak sadang dibawa labuh dasar bang nyaman bila babini lama bila hendak membebem wani sampai ke subuh sampai ke subuh aduh jadi bang tadi pantun nang oleh pian lalu nang pantun pulang ulun melanjutakan dasar ti nyamannya kalau makan tiwada imbah tuh memakan langsung dibawa lebo dasar bujur nyaman pabila babini lamak bila sama laman inya sanggup 10 lalu tak lupa kami menarusakan pina musti menggayai lawan acil di hadapan tuyat lagi sidin nang bebeju putih tertawa nang saurangan lalu lawan pian ulun mau ucapakan dasar bujur untung bila nang depan bini awak saling genalan bila tuh diragap bilang daging saikungan lalu nang tak lupa langsung kita doakan mudahan tuh nang laki mangai dikuatakan sehingga tuh bang pian betianan pulang amin banyak anak haji musim betianan pulang jadi bang ulun pulang melanjutkan sudah tadi disapa acil tang tuh makan lalu kita menyapa
acil di belakang. Tidak lain tidak bukan nang bebeju hirang. Coba ngini ulun manang guhi pian. Jadi ngini ulun lawan pian beta takunan. Amun tuh dilihat sudahkah belekian? Kalau dilihat-lihat kayaknya sudah belekian. Karena tuyat ginco liwar abangan. Istilah abangnya nang kaya belungan hayam. Belungan hayam. Lalu madihin kami nang malanjuti. Weh ada baju king nang kaya acil sahrini. Masya Allah. Lalu nang tak lupa pian ulun sapai. Selamat nang berjumpa cilai nang lawan kami. Jadi nang madihin mangai kita lanjuti. Mungkin nang bemadihin kita nang kadelewes lagi nang hari ini. Karena jua kami itu nang tu waktunya sudah ada di padehi. Lalu nang madihin kami mana rusakan sebelum bang pian kaina nang bulikan. Alangkah nang baiknya berdoa beretaan. Bila berdoa amin akan buhan pian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan beretaan di sini kita terdepan. Mudahan panjang umur beretaan sehat. Mudahan kita rezekinya meningkat. Mudahan beretaan hidup nang beberkat. Mudahan beretaan kita pulik di sini kaina kabul hajat. Mudahan kita bertaan dapat syafaat dari baginda yaitu Nabi Muhammad. Mudahan bertaan pastinya ini selamat. Mulai dunia sini sampai kaina ke akhirat. Allah ke akhirat. Jadi madihin kami mana rusakan. Ayo pang disapa pulang. Nang ini ada bapak nang sidin imbah makan. Nang baju bebuat mangai jua kadelem. Sidin nang hari ini memakai salawar hirang. Jadi lawan bapak kami menyapa pian. Sidin gitu di akade mendengarkan. Jadi lawan pian kita bisa sapaan. Kamu dilihat-lihat bapaknya dasar tampan. Karena baju sidin bebuat kadelem. Istilah tupang ulun lawan pian main puakan. Pian tuh mahirip lawan anggota diwan. Lalu tak lupa kami mau ucapkan. Jadi nang lawan bapak mahirip anggota diwan. Lalu lawan pian di sini saberetaan. Adakah lagi pian hari ini lilihatan? Kita tuh hari ini mangai silaturahmi di sini bisa sapaan. Wani itu pangguhan itu muaratiwe pastinya saberetaan. Jadi pang amang pulang memadahakan. Lawan nang tukang kamera gitu nang hari ini. Sidin mangamira jua nang lawan HP. Cuman tuh BJO kada mandang are. Kalau kita terfokus lawan jua ading nang ada di hadapan. Nang bakaca mata mahirip nisa sabian. Jadi nang mana ulun kada kalihatan. Coba gitu sidin senyum saling manisan. Talindung kipas angin di hari ini Mama dehipian. Lalu tak lupa ulun mau ucapkan. Dari tangguh aja itu mengai sudah belaki atau masih bujangan. Ya nyapang di sidin masih bujangan. Karena tulis kaning kada kanyakakan. Lawan jua ginjo kada denang bepakaian. Jadi lawan pian ulun mamadahakan. Apabila hendak beleki pada hilah amang nyaman nang jodohakan lawan buhen panerbangan. Lalu tak lupa kami mana rusakan. Bila ujar pian hendak mencari laki lamun kawa nang buhen hapsi. Karena nang membimbing kikira sampai sang surga kawa mangawani. Lalu nang tak lupa ayo disapa pulang. Abang-abang nang berduduk nyitu sudah bebini atau masih bujangan. Amun tuh dilihat bujang beretaan. Makin nang itu amang di nang rambut bepirang.
lamun ngene ulun sekalas melihat pian pian itu kancak nang macah di tangan jadi nang tak lupa kami mau ucapkan inya memberi kayaknya juga masih bujangan dilihat muha pina polos nang bujuran lalu lawan pian ulun mendoakan mudahan mangai inya sehat setiap hari mudahan bang pian dilancarkan rezeki mudahan bang pian nang apa tuh usaha mudahan diberkahi bila belum bebini mudahan lakas bebini. Amin.